درود به مهمانان صحیفه هزار کتاب و هواداران کلامی بده. و شما استراحت خوب و بالیده آرزومندیم. با صحبتمان از کتاب و احترام کتاب آرزومند آن هستیم که دائما با کتاب همنشین و با کتاب هم صحبت باشد. صحبتمان اطراف بازی شاهمات. چرا به کودکان شاهمات رو باید آموخت و شاهمات به آنها چی میدهد؟ این سوال است که به سر هر یک پدر و مادر و بسیاری از آدمان میتواند پیدا شود. بعضی پدر و مادران با آن نظرند بازی شاهمات این یک مشغولیتی بیفایده یا بیهوده گذراندن وقت است. پیش از آن که به چنین سوال جواب گوییم باید به خود سوال کنیم که ما از فرزندان خود چرا میخواهیم. با همگان معلوم است که اکثر مشغولیت‌های کودکان خواه پسران و خواه دختران و بازی‌های هرخیله از قبیل توپ بازی، فوتبال و اسپیدرانی، والیبال، داوطاز و مانند اینها می‌گذرد. هم در بازی بچگانه و هم در بازی دخترانه قسمی از بازی‌ها می‌تواند بازی‌های سیر حرکت و قسمی از دیگرشان بازی‌های کم حرکت باشد. بعضا خردسالان با بازی‌های مشغول میشوند که یک مقصد یگانه ندارد و بازی‌هایشان یک داوطاز بیهوده‌ای بی‌نظام را میمانند. با وجود این ما با بازی انتخاب کردی آنها دخالت نمیکنیم اگر آن بازی‌ها خفنان نباشند یا عنصرهای زورآوری و تحقیق کنی نداشته باشند، زیرا همون داوطاز بی‌مقصد هم در تشکل جسمانی کودک فایده بخش است و ما همیشه تندرستی و خرسندی فرزندانمان را دیدن میخواهیم. اما اکثر والدان میخواهند که فرزندانشان در برابر سالم و بردن بودن با عقل و زیرک و هوشیار و دانا باشند. در عملی گشتن همین مقصد تنها بازی شاهمات میتواند کمک نماید. بسیار عالمان و پداگوگ ها به خلاصه آمدند که شاهمات واسطی از همه خوبی تشکل قابلیت عقلانی کودک به حساب می رود. نخست برای تشکل تفکر منطقی کودک مساعدت می نماید. سوالی به میان می آید که چطور بازی شاهمات تفکر منطقی کودکان را انکشاف می دهد؟ ما میدونیم که در مکتب ها درس منطق آموخته نمی شود. یعنی که در مکتب های تحصیلات عمومی درس منطق آموخته نمی شود. وقتی کودکان از آموزگار، مربی یا کلانسالان قاعده های بازی را آموخته و بازی عملی می پردازند، هنگام بازی به آنها لازم آید که به قاعده های آن بیچون چرا رعایت کرده مستقلانه گشت کنند، یعنی مستقلانه بازی کنند. مثلا در وضعیتی به عمل آمده کودک کدام گشت رو باید انجام بدهد، چطور گشت کند. در جستجوی گشت خوب کودک میتواند 2 یا 3 گشتی امکان پذیر رو پیدا کند. آنگاه او منطقاً این گشت ها را تحلیل کرده گشت های جوابی حریف را پیش بینی نموده یکی از گشت ها را که به فکرش بهتر می نماید انتخاب میکنه. هرچند که اون گشت شاید از نگاهی علمی شاهمات گشت بهتری نباشد، ولی خودی همین عملی مستقلانه به یک قرار آمدن کودک برای انکشاف و رشد فعالیت فکری او یک تکان بزرگی خواهد شد، زیرا او مجبور می شود به اندازه قابلیت اندیشه خود تحلیل نماید، مستقلانه فکر کند، محاکمه نماید و کوشش نماید گشتی موافق را بهترین را انجام بدهد. یعنی بر ضمن اون که فعالیت فکری کودک رشد می‌یابد، اینچنین کودک در جریان بازی مستقلانه حکم کردن و خلاصه برآوردن را می‌آموزد که این هم برای تشکل قابلیت عقلانی کودک بسیار مهم است. کودک زینه به زینه درک می‌نماید که او الکی چون کلانسالان تا جای قادر است مستقلانه خلاصی خود را داشته باشد. با مرور زمان این برای همچون شخصیت تشکل یافتن کودک مساعدت می نماید.
шоҳмод инчунин кӯдаконро таълим медиҳад ки пеш аз он ки ба як хулоса ё қарор биёянд, ҳамаи паҳлӯҳои онро фикр кунанд, таҳлил кунанд, зеро дар ҳолати қабул кардани қарори хато пушаймонӣ суд надорад. ҳаёт ҳам мисли бозии шоҳмот аст. мисли он ки дар шоҳмот гашти хаторо баргардондан мувофиқи қоидаи бозӣ иҷозат дода намешавад, дар ҳаёт ҳам инсон амали хато содир карданашро наметавонад пас гардонад. бинобар ин бозии шоҳмот кӯдаконро таълим медиҳад ки дар ҳаёт дақиқкору мушоҳидакор ва таҳлилгару мулоҳизакору дурбин бошанд, аз хатоҳои худ дарси ибрат бигиранд ва минбаъд ба онҳо роҳ надиҳанд. пеш аз он ки ба коре камар банданд, оқибати онро мисли қоидаи бозӣ, яъне қоидаи бозии шоҳмот ки якчанд гаштро пешакӣ тахмин мекунанд, ҳаматарафа андеша намоянд. албатта ҳар падару модар чунин сифатҳо ва қобилиятҳоро дар фарзандони худ дидан мехоҳанд. бозии шоҳмот қобилиятҳои ҳофизӣ, яъне ки хотирии кӯдаконро меафзояд, хислату рафтору ахлоқи онҳоро беҳтар менамояд. дар онҳо чунин ҷиҳатҳои муҳими рафтор аз қабили босуботӣ, матиниродагӣ, пирӯзихоҳӣ, бо вақтҳои худро мардонавор пушти сар кардан, ба худ ба назари танқидӣ нигаристан, хатои худро таҳлил намуда аз онҳо таҷрибаи зарурии ҳосил карданро ташаккул медиҳад. дар барори бисёр намудҳои машқи фикрӣ аз қабили ҳалли кроссворд, мисолу масъалаҳои математикӣ ва ғайра, шоҳмот метавонад ба сифати яке аз намудҳои машқи маънии сар хизмат бикунад. зеро дар ин бозӣ аз ақл кор гирифта мешавад то ҳаракати ҳариф барои ҳамла пешбинӣ шавад. ин бозӣ барои яке метавонад варзиш бошад ки ҳадафи дар мусобиқот ба даст овардани натиҷаи дилхоҳро дошта бошад. баъзе одамони дигар метавонанд аз ин бозӣ ҳамчун воситаи истироҳат ё вақтгузаронӣ истифода баранд. ҳатто агар аз ин бозӣ ба сифати варзиш натиҷаи дилхоҳро интизор нашавем ҳам, он метавонад дар ташаккули ҷиҳатҳои гуногуни ахлоқиву ҷисмонии кӯдак нақши муассире бибозад. дар асоси тадқиқоти анҷом дода шуда, кӯдаконе ки аз синни поин, яъне ки хурдиашон ба бозии шоҳмот мепардозанд, дар замони таҳсили худ ба мушкилоти камтар дучор меоянд ва дар андӯхти дониш низ аз шарикдарсони худ бартариҳои бештаре пайдо мекунанд. мувофиқи таҳлили олимон, аз миёни одамоне ки шоҳмотбозиро метавонанд, яъне ки бозиро метавонанд, мутахассисони бисёр варзидаи соҳаи гуногун, олимони машҳур ва ходимони баландмартабаи давлатӣ сабзида расиданд. бисёре аз чунин олимон рисолаи доктории худро ҳатто дар синни то 30 солагӣ ҳимоя карданд. дар бисёр адабиёти доир ба шоҳмот, аҳамияти бозии шоҳмот дар тарбияи кӯдак ва инкишофи ақли он борҳо таъкид гардидааст, ки шоҳмот афзоиши ҳуҷайраҳои асабро боло мебарад, қобилиятҳои барномарезӣ, ояндабинӣ ва ҳалли масъаларо афзоиш медиҳад. беҳуда нест ки бозии қадимии аҷдодонамон имрӯз яке аз бозиҳои маъруфи ҷаҳон ба ҳисоб меравад ва ҳатто дар бисёр мактабҳои мамолики аврупо омӯзиши он дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ҳамчун яке аз фанҳои ҳатмии таълимӣ баромонда шудааст. аз ин хотир хеле хурсандибахш аст ки пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон
дар баробари дигар намудҳои варзиш муҳим будани рушди бозии шоҳмодро дар тарбияи насли наврас дарк намуда ба вазорати маориф ва илм вазорати маориф ва илмро таъкид карданд ки дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот ба хусус синфҳои равиявӣ дақиқу табиатшиносӣ дарси шоҳмодро ҷорӣ намоянд. бо ташаббуси вазири маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати иҷрои ин дастури дурандешонаи сарвари давлат озмуни таҳиияи китоби таълимии шоҳмод эълон шуд ва то ин дам чанд номгӯи адабиёти таълимӣ барои синфҳои ибтидоӣ ва таҳсилоти умумӣ аз қабили шоҳмод, алифбои шоҳмод, биё шоҳмод мебозем таҳия ва нашр гардидааст. барномаи шоҳмод доир ба фанни мазкур таҳия ва нашр гардиданд. аллакай аз ҳисоби соатҳои тарбиявӣ дарси шоҳмод дар муассисаҳои таҳсилоти миёнии умумӣ ба роҳ монда шудааст. аз ин рӯ азизони дил, дӯстонони каломи бадеъ ва ҳамаи онҳое ки ин суҳбати моро мебинанд ба бозии шоҳмод эътибор диҳед ва чӣ қадаре ки ҳаст то кадом дараҷае набошад ба фарзандони худ, ба додарону хоҳарони худ бозии шоҳмодро омӯзонед. зеро шоҳмод ин як китобест, як бозиест ки хотираи кӯдакро меафзояд, хотираи кӯдакро нигоҳ медорад. бо шумо будем дар ин суҳбат. новобаста аз тазодҳои зиндагӣ бо шумо танҳо китоб ҳамнишину ҳамсуҳбат аст. зеро ягона дӯсте ки шуморо фиреб намедиҳад ва беозор аст, ин китоб мебошад. китоб хонед ва бо мо бошед. пахш намудани тугмачи қайдро фаромӯш накунед. хайр дӯстони азиз, то нашри навбатии саҳифаи 1000 китоб.